zakwethu webo mntaka ma hey ngasho ngathi kyo ukukwenza ngomhla 14 ngomhla 14 fokubani ukwenza ngakulindi umfana ngakulindi umfana ngaplaza ngakholbeka ngasenda ukholbeka ngasendi SMS ngasendi video hayibo ngenza konke ukuthi umfana nje uspenda nami Valentine's lutho umfana kodwa namhlanje ngenza ukuthi ngithe angizokhipha amabhadi ngizoba khipha Huma ibhadi lokushima aliphumi sinyama sokushima asiphumi angiwezwa lamanzi huma doti huma swayini huma ayaphuma amabhadi ibhadi lokushima ayo ngithembe ngani zakwethu ukuthi nibe ne-Valentine's emnandi eyami ibiyimbi awaphuma amabhadi nawe mekuthi indoda igilile uzizwe uzongijoyina amanzi olwandle isihlabathi siyolwandle siyasiza happy Valentine's Day isenze njalo